akavuga yuko agaciro k'uyu muhungu gahagaze miliyoni 100 mu ikipe ya Newcastle. Bruno Guimaraes bakavuga ko ikipe Arsenal yakifuza gutanga miliyoni 50 ikabongera umunyezamu Aaron Ramsdale. Ikipe Arsenal nayo ikabivuga ko agaciro ka Aaron Ramsdale gahwanye na miliyoni 50. Bakavuga ko haba swap deal kugira ngo uyu musore joining, nyuma yuko uyu munsi inkuru zivuga yuko uwitwa Thomas Partey sezo itaha ashobora kutazaba ari umukinnyi w'ikipe ya Arsenal. Iyi yaba ari imwe muri transfer nziza kuri Arsenal. yaba ari good deal kuko ni n'ubundi niba Thomas Partey tubigaragara ko hari ibyo bibazo bihari ko ashobora gusohoka mu ikipe ya Arsenal, ukareba naho icyerekezo cy'ikipe ya Arsenal kiri kujya, none by'amahire akaba ari ikipe nayo yifuza kuba ko bajyana ubuhahirane, kuko ari ku ikipe ishobora kuvuga ko nta kintu gukeneyeho, ariko ikipe hari nayo ikiteganya kuguha yagusa cyangwa se yagira request yohereza iwawe, akenshi ari ukuntu nawe yisabye bisa nk'ibitagorana. Bruno Guimaraes na mbere yuko ava mu gihugu cy'Ubufaransa nk'ikipe ya Olympique Lyon n'ubundi yari umukinnyi Arsenal yifuza ko yakoresha, yari ku ngoma ya Edu n'ubundi na Mikel Arteta kuba bakorana n'uyu mugabo w'umunyabrazil, kuba yaraje mu ikipe ya Newcastle agaciro ke ntabwo kamanutse karazamutse. Umwe mu bakinnyi bakuru amakosa menshi, umwe mu bakinnyi baba hari, umwe mu bakinnyi bafashije Newcastle mwaka ushize y'imikino, ari mu bakinnyi ikipe ya Arsenal yabona ikabisa nkaho yimaze ipfa ku cyo yahoze yifuza, kuko umukinnyi yaba yifuje ubwa mbere, ariko imubonye yaba yimaze ipfa kuri uriya mwanya kuri service cyane cyane. Noneho arimo n'ikintu nakwita ngo kinyongera agaciro kuri uyu mukinnyi, impamvu na miliyoni 100 zitanzwe bitaba igikuba kuva mu ikipe ya Olympique Lyon akaza mu ikipe ya Newcastle. Iyo ugiye kora Newcastle abakinnyi b'inkingi za mwamba muri yo uyu munyabrazil mu bambere. Ikindi amaze kumenyera Premier League. Iyo umuntu rero umuguze no bisa nkaho impungenge mufiteho zaba nkeya, Nasiri bigushyira muri position nziza ugurisha kurutugura bagene ngipa ujya kwa n'umuntu mu kugurisha. Uyu ni umukinnyi yifuza gutanga hafi miliyoni 40 icyo gihe ari mu ikipe ya Olympique Lyon. Aje mu ikipe imuhemba neza, niyo kazo ku kintu yashyizemo trick kugira ngo ibashe kuba ijya mu muryango we, ijya ku musore n'aba agent bohereza amafaranga afatika. Uyu musore yende bitekerezo yakiza mu ikipe ya Newcastle, araje arakonfirmye akuretse ko champion nawe n'umubiri we nta kintu bitwaye yayikina. Arsenal iyo byose nibishya muri position ko yaguriye umukinnyi inahenzwe ijana ashobora kuba zitabaho, ariko usu umukinnyi mbona uzoje munsi ya miliyoni 80 miliyoni 75 biragoye, kuko agaciro ke yerekanye ko umukinnyi physical yahari ni ikipe hari ukabona no kwifasha, nta kindi gituma umukinnyi agira agaciro ugafatika, kuko niyo ugiye kureba n'imyaka imyaka myinshi, imyaka 26 ashafite izindi sezo zitari nkeya mu maguru ye. Ugiye kureba ku cyo yafashe ikipe Arsenal imufite hariya service za box to box, wabona ko ikipe Arsenal yabisa nkagiye kuzikemura, kuba ubona ko nawe mukinnyi nimwe na rimwe si kenshi bari ko ubona ko ari umukinnyi mu kibuga hagati ushobora kuba yatanga service zirenze kwakira umwanya umwe. Babakinnyi tuvuga ngo bashobora kuba bari mu kibuga hagati ukabona aho mu gukorana akazi barorohewe. Rero umukinnyi nkonguwo ntago wavuga uyu munsi imyaka 2 amaze mu ikipe ya Newcastle ngo agaciro ke kagiye kujya hasi cyangwa se kagiye kuba gasubira imbere. Arsenal biyoreye kuyigura, ni transferi, niba ni transferi z'abana yo hari akandi gahe gushobora kuba yakora ya mu ikipe ya Newcastle yabaturutsemo. Sinzi ko ari kenshi yakoze kurusha abakinnyi ba miliyoni 100, ni sketch byabayeho ibunye bitarana baho, ahubwo Arsenal nayo so abakinnyi ba miliyoni 100 benshi tunze ntumwe twabonye. Ibyo no kweka umukinnyi sezo ya mbere azanga ikipe ya Newcastle yakinga 32 ubakimwe 37. Numva ko n'umukinnyi mu buryo bw'ubuzima arahari mu service za equipe. Ubona niyo mpamvu Arsenal uyu munsi kimwifuza. Hari abandi bakinnyi Arsenal yifuje mu gihe cye ngo uhita batanatekereza kubera iki kube yawe yaramanutse kugira ngo izamuke. Kuri Bruno Guimaraes yaba ari transfer nziza baba bakoze, gusa nanone nkabona ko izaba imbogamizi ikomeye cyane ku ikipe ya Newcastle. No mukinnyi ni ikipe nayo tuvuga ngo urimo gushaka kugira intambwe yatera, no gushaka gusa nawe yasubira imbere nyuma yo kubonye amafaranga. Umugabo waragiye hasigiye kontra y'imyaka 5 za muri equipe, urumva kumusohoramo abantu biragoye.
ntabwo ari umuntu uzorohera ikipe ya Arsenal. Sami yaba ari transferi ari ukuntu umuntu avuga ati yaba ari transferi ije guha icyo Arsenal yaburaga. Ni icyo Arsenal ubura mu kibuga hagati yabishatse muri Bruno Guimaraes w'umunya Brazil ifite Declan Rice yongera amasezerano Jorginho bya Thomas Partey ntibirasobanuka, biravuga yuko ari umukinnyi uzagenda. Thomas Partey yaba ari niki kidasanzwe Bruno Guimaraes yabazanye muri Arsenal? Umukinnyi uhari cyane cyane mu bwugarizi kuko ni umusore udakunda kugira ibibazo by'imvune, bikanongeraho ko ari umukinnyi mwiza ku bijyanye no gufasha ekipe yaba mu kugarira, kandi ni umukinnyi udakunda kuvunika. Ni Bruno Guimaraes icyambere apare kuba namenyereye shampiyona y'Ubwongereza, ni n'umukinnyi waje na none Arsenal yarigeze kumwifuza kuba yamushyira hagati mu kibuga. Bruno Guimaraes Arsenal yerekanye ko yagira mediane nziza iramutse ifite undi muntu ufasha Declan Rice, nkuko ku mikino ikomeye no mwaka batigeze batsindwa n'ikipe n'imwe iri mu top 6 cyase big 6 za kipe 6 zisanzwe zikomeye zo mu Bwongereza. Ntiyigeze itsindwa n'ikipe ya Man City, ntiyigeze itsindwa na Manchester United, ntiyigeze itsindwa na za Liverpool. Igihe cyose yakinaga ifite hagati ya Jorginho ndetse na Thomas Partey, bose biyasosiye cyase bafasha Declan Rice. Declan Rice ni mwiza, ariko ni mwiza afite undi muntu bafatanya, kuko ni umusore uzi gukora pressing ariko afite umuntu umusigariraho. Ku ikipe ya Arsenal rero umukinnyi ntawe ifite, kuko yagerageje inshuro nyinshi. Iyo ahari Thomas Partey ubona ko Arsenal mediane bitandukanye na mediane ya Arsenal itarimo Thomas Partey. Ikintu rero uyu Bruno Guimaraes yazanira Arsenal nicyo Thomas Partey yabahaga, abavuga itandukano ryaba rimwe. Itandukano nuko Bruno Guimaraes arahari igihe cyose wamukenera, kuko si umukinnyi ufite rekoro mbi ku bijyanye n'imvune, mu gihe Thomas Partey nawe ni mwiza, ariko ikibazo afite nuko we akunda kuvunika. Nicyo ngicyo Arsenal yifuza muri mediane, ikeneye kugira stability muri mediane, nkuko yagize defense yabaye stable, Saliba ndetse na Gabriel bakahaguma. Nabo iyo baza kuba bafite Thomas Partey sezo yose ari kumwe na Declan Rice na Martin Odegaard, mpamya ko na resultat bari bubone muri shampiyona ziba zitandukanye n'izo babonye mu mwaka w'imikino. Tuza no kubijyanirana. Kamarade araza no kunshyiraho ekipe, wenda na Samira araza kugira icyo avuga. Iyo ekipe bavuga ati wenda niyo kipe ishoboka ukurikije transfer Arsenal yifuza. Jo hahoze havugwa umunyezamu wa mbere w'ikipe ya Feyenoord, ariko bakavuga ko yaba ari backup n'ubundi ya y'uyu David Raya. Ubundi Arsenal kuzana undi mukinnyi ukiri mutoya na buriya ngiye mbona Bruno Guimaraes n'imyaka imwe na ba Declan Rice afite 24 niba atari n'itanu na afite 26 ahubwo aba yakuze. Iyo Mikel Arteta bagiye kuzajya kiniki, iyo equipe iri muri projet Fadi n'uburyo bivuga neza, hari abaza kuragira, hari n'abaza gukama. Kuri equipe ya Arsenal ahantu igeze, ntabwo igeze ahantu ho gusubira kugura Ben White wa 21. Igeze ahantu ho kugura umukinnyi byibura ujyanye naho projet y'ikipe ya Arsenal igeze. Apana ba Sambiro Konga, apana ba Wharton wo muri Crystal Palace, apana ba bakinnyi b'imyaka 20, 19, 21. Abo ni abakinnyi projet ya Arsenal imaze gusiga, ubaye ushaka umukinnyi uza kujya muri starting level. Kuri Bruno Guimaraes rero hari kosa twagiye tubona Mikel Arteta akora cyane muri no season ryo gufata Declan Rice akamukinisha nka nimero 6 wenyine, atari n'ibyo gusa, ahubwo uba wiyimye na nimero 8 muzima. Kuko yaba Kai Havertz yashyiraga, niyo yashyirayo Martin Odegaard, niyo yashyirayo Fabio Vieira, ku mibare Declan Rice yakoze muri no season muri uwo mwanya, bigaragara ko ariho hantu yaba successful kurusha ahandi hose muri pitch. Kuba yasinyisha rero Bruno Guimaraes bisobanuye iki? Icyambere mu myaka ya projet equipe ya Arsenal ntabwo isubiye inyuma, nta nubwo ibasize. Umukuru baramufite, bamwongereye amasezerano.
shampiyona irangira ejo bundi Edu Gaspar yavuze ko ku kigero cy'ijana ku ijana ntabwo yigeze avuga 9 n'ibice 9 kangahe ku kigero cy'ijana ku ijana abakinnyi twashakaga kongera amasezerano twarabikoze tuzabagumana. bivuze ngo Thomas Partey kuba atarongerewe amasezerano bagahitamo Jorginho nuko batamukeneye sezita kandi afite umwaka asigaje umwaka. yes bivuze ngo kwirukanka ku isoko rya Bruno Guimaraes ndumva ni wowe twavuganagaho kubera ikiri muri irukanka kiri na kare na shampiyona ukabona nibwo ikirangira bakaba bati umukinnyi agomba kujyamo ariko Bruno Guimaraes kontra ye iragoye. Kontra ye irimo release clause ya miliyoni 100 ariko atari sama yose. Ni kuva mu cyumweru cya nyuma cy'ukwezi kwa gatanu kugeza ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu. Kuba waterura miliyoni 100 ukagenda ukishyura release clause nta negotiation zibayeho na Newcastle. Ari nayo mpamvu nekereza ko Arsenal yese ikanguka kare kavuga iti reka tugerageze ibi tumenye ngo birarangiye cyangwa se birapfuye. Mu buryo bw'imikinire rero wambazaga Bruno Guimaraes, Declan Rice, Martin Odegaard yaba ari mediane ifite karite zose kubera ko aba style de ya Arsenal ntabwo ikeneye nimero 6 nka Casemiro, ntabwo ikeneye nimero 6 nka Fabinho. Undi ninde babakinyi navuga ngo baturika ba parinya bashwa bakora amakosa kubera ko kwijana Arsenal ifite possession byibura ku kigero cya 70% ku mukino ya approachingamo mu buryo bwa bifuza. So ikeneye umukinnyi uri for mu kwambura imipira ariko nanone akaba for mu gihe bafite ya possession yabo kuri cya kigero cya 70% byibura ku buryo ashobora no kuba yaswitchinga akaba yakinana umupira kejyana na Odegaard na Bukayo na Havertz n'abandi. Noneho Rice n'umuntu usanzwe muri position kuba yabimenya akaba ngo niba uyu mukinnyi yagiye reka njye kumukuvura kuko na Rice Vedo wenda ari mwiza cyane muri nimero 8 muri box to box player ariko ni umukinnyi ushobora gushyira hariya akakina probably no mu Bwongereza ni hazakina neza. Ngiye nicyo natekerezaga bona no ntabwo ari Rice uzakina nimero 6 mu gihe baba basinyishije Bruno Guimaraes niwe yakina kuko Guimaraes ni nimero 6 mwiza pe typique ahubwo kugira ngo ya mediane igire balance ishobora gukina ishobora kuri mu buryo bw'ibitego ishobora no kurinda izamu ryabo bikaba byiza no kugumisha hariya Bruno Guimaraes mu gihe bafite possession bari muri possession Declan Rice akagenda akawukina noneho batakaza umupira Declan Rice akaza bagahita baba double pivots bagahagararana hariya bagashaka bombi bagashaka uburyo bambura umupira bafite Samir Noah rubivuze Pepa bikiye mu mikino 10 ya nyuma batsinze ibitego bingahe wowe undebere ibitego batsinze kuva ku itariki ya 21 z'ukwezi Matoko gase cyakinanye na Rodrigo ari batsinze ibitego birenga 30 cyane kandi bo binjijwe ibitego nka 7 gusa. So bita bikwereka icyo aba batoza baba barwana nacyo no kubaka no gukora. Mbona Arsenal ishabutse miliyoni 100 ikazishyura kuko wenda uretse kuvuga ngo bamwifuje kuri miliyoni 40 muri Rio na Real Madrid zaramuvuze uyu ni umukinnyi buri equipe yose yifuza. Noneho rero ikintu cy'ingenzi cyane muri no transfer desire ibyifuzo by'umukinnyi byo bivuga iki? Bivuga ko Bruno Guimaraes anabasaba gushyira miliyari release clause byibura ya miliyoni 100 ari uko destiny ye itari iri muri Newcastle. Nuko Haaland yagiye muri Man City agashyiramo miliyoni 170 zigenda zimanuka uko sezo zigenda zimanuka kugira ngo bizamworohere kuba yasohoka. Iyi Premier League ntabwo ari itegeko ko umukinnyi agira release clause nka La Liga. No. Uyu yinjiye mu ikipe ya Newcastle aviza ibindi bintu birenze Newcastle yaba mu equipe. Vuga izo za Real, avuga izo za Man U, avuga izo za Liverpool, avuga izo za Arsenal, za Chelsea, yama equipe manini kurusha Newcastle. Noneho rero we avuga ko priority ya mbere ari uko yaguma muri Ligue y'Abongereza Premier League.
mbere y'uko yatekereza kuba yajya ahandi. Ariyo mvugira nti rero Bruno Guimaraes mu gihe Arsenal yaba imaze gukonfirima ko igiciro cya miliyoni 100 ntacyo kibatwaye kuri za miliyoni 300 twavuze babasha gushora mu gihe baba banagurishijemo byibura abakinnyi ba miliyoni 70, numva n'imibare twabaranaga na Samir tuvuga ibya Kentia na Smith Rowe, mu kuba Arsenal yabona abakinnyi igurisha ba miliyoni 70 ikemererwa gushora miliyoni 300. Urebye projet ya Arsenal igeze uguzemo Bruno Guimaraes wa miliyoni 100, ntabwo ekipe yabihombye. Tuvugira kuri current form, ntabwo tuzi cyejo hahatse sibyo, ariko urebye icyo Arsenal irimo igerageza gukora, ukareba umukino wabo, ukareba seze ebyiri icyo zibasigiye, kongeramo umukinnyi nka Bruno Guimaraes ni perfect fit. Ngiye cyo navugaga bona bigendanye na animation y'umukino Arsenal wende yayo bitewe na adversaire, bitewe no kuno Bruno Guimaraes akina tona afite imbaraga z'umubiri bigaragara niyo mureba kari mu physical ameze neza, ariko no mukinnyi n'umutekinisiye mu yandi magambo ubona ko naga tuvanga n'umukinnyi ne ukina mu 6, ariko nyine batanga serivisi no mu yindi myanya. Na Declan Rice akaba afite ubwo bushobozi ko yakina mu 6 na nimero 8 icyarimwe, na Guimaraes afite ukana kuvuga ngo mu gihe cy'umukino amayeri ya Arsenal mu kibuga ashobora kuba yahiguhindura amayeri bidaseye gukora remplacement hanze yize mu ndi mukino. Mu gihe cyose umukinnyi Bruno Guimaraes yaboneka mu kipe Arsenal imyaka 23 numbuje usa nk'ifite ikibazo nta gari myaka myinshi uragifite igihe gihaje cyo kuzakina umupira mu muguru, cyane cyane ari umukinnyi kuri beye igenda izamuka itama idasubira inyuma. Arsenal wonye umukinnyi agaciro kayo nabonye Forbes magazine yamaze kwitereka mu ekipe 10 ahagaze neza ku isi mu bigendanye n'ubukungu, mu bigendanye na swad ifite n'abakinnyi bagaciro igihe ifite, basobanura ko igomba kugenda nayo ikomeza kwitereka muri position neza. Ibiza abakinnyi of course kuko nimba ari ikipe yamaze kujya muri rutonde imeze neza gutyo ihagazaho, irasobanura ko n'uje kugona baraza kugubaka amafaranga menshi, ariko nawe uzanye indi added value muri groupe yawe. Kuri Arsenal na Bruno Guimaraes ubona ko iyi transfer irakunda, kuko Arsenal ubu ku isoko hari ukuntu isa nkaho cyo isa nkaho cyagarutse mu matransfer, ko ira transfer ya Declan Rice isa nkaho yakuyeho impungenge abakinnyi bagira, impungenge aba agent cyangwa se n'abagarariye umukinnyi z'umukinnyi bagira barimo gukora deal na Arsenal, bamenye ko ikipe yatanga amafaranga ishaka umukinnyi bamaze kubibona. Iyo ngibyo rero byose urabibona ukabona ko Arsenal nabo yavuzwe ku mukinnyi ikerekana urwo ruhare rwayo, kuko tuba turavuga mu ngubu uyu munsi ngibi dusa nkaho tuba turagenda mu nkweto z'ibyo Gaspard byavuze. Umukinnyi mu kibuga hagati umwataka abawinga bindi byo wenda byo iryo sezero ntabwo duturize rivuga, ariko umukinnyi hagati mwataka ni priority mu meshi kuri Arsenal. Rero yavuzwe Bruno Guimaraes wareba ibyo arimo gukora na Arsenal igeze, ubona ko ari umukinnyi ukwiye kuba yajoininga kuruta abandi bose bavuga kuri transfer. Umukinnyi wenyere Premier League, umukinnyi League amaze kuyumva, amaze kumva uburemere ikisaba. Uyu mwaka acira muri bya bihe equipe yigowe Newcastle yagize imvune nyinshi mu mwaka w'imikino, akinana niya groupe twavanga n'abakinnyi twakwita babifashishwa abandi badahari, ariko akomeza kugaragara ko ari mwiza cyane kubera ko Newcastle ikina buranabonye ari ikintu Deus avuze. Nabonye amakipe akina aba double pivot babiri, uzwi izo kipe zitsinda ibitego byinshi. Reba Arsenal igiye bikini kuva muri Dubai mu kwezi kwa 12 ibitego itsinze. Man City kuva nayo ntekereza ko ni mu kwezi kwa mbere nayo yatangiye kugikinisha Mateo Kovacic, ni nyuma yuko muri imikino 10 ya nyuma bakinisha nyuma international break nibwo yatangiye kujya afata icyemezo cyo kubakinisha bombi nyuma ya match ya Liverpool. Nyuma ya match ya Liverpool urumva ubu Man City ibitego yatsinze ni byinshi. Sami umuntu akibaza ngo Newcastle ikina ba double pivot babiri, yaba Bruno Guimaraes cyangwa se uyu nguyu muhungu Longstaff, iyo ahari cyangwa Joelinton bakinya ari babiri. Newcastle ni ikipe ya gatatu nyuma ya atari ya kane, nyuma Arsenal na iri makipe atsinze ibitego 87 ahari atari 88 itagira n'umutozo kandi iramugira aka nta mutozo nta mutozo igira Newcastle yego Eduse rero aya byese nabimenya
ubona byaha iki Arsenal ngiye natekerezaga Guimaraes navugaga ni ushize Guimaraes na Declan Rice bo ubwabo bajya bikoresha inama bakamenya ninduri bakahindura imirimo ntabwo bakavuga ati imbere cyangwa cyane nanone kuvuga basiko Bruno Guimaraes ariwe mukinnyi usoje sezo amaze gukorerwa amakosa menshi abandi bose kandi akina kuri nimero 6 ntago ari umukaseri ibyo guhagarara byo kuvuga ngo ni wa mukaseri w'igisuka ngo abantu ngo baragongaho ngo bakorera amakosa ni wa mukaseri uzi gutwara umupira ni umunya Brazil azi gukina na bagenzi be azi gushorera umupira azi gucenga azi gutanga passe neza aranatsinda n'umukaseri utsinda kameme ijyari kuri Bruno Guimaraes na Declan bafite muri equipe imwe bo ubwabo nibo bakihinshingana ukavuga ati ngiye ujya gupressa wowe urasigara ngiye niba ngiye wowe usigare gutyo bakagenda bihinshingano hagati yabo icyambere afite physicality igihagararo cye nk'umukinnyi afite nizo mbaraga ntagari nawe mukinnyi ushidikanya nkuko waguze Declan ushize akaza akaba Valeri Sil ni nakuze uzanye Bruno Guimaraes nta muntu wamushidikanyaho kuko ntahinduye championnat amenyere Premier League ni no kuzamuka na upgrade kuko yabavuye muri equipe imwe equipe wenda ya kane ya gatanu gutyo bazamutse muri equipe ishaka igikombe navuga ko wabuguze kimwe waburaga kuko iyo Arsenal iza kugira Thomas Partey iminota yose cyangwa se ino sezo yose kabimufite nkuko abandi bakinyi bose batavunitse ikabimufite sezo yose bari bugire resultats zitandukanye nizo bari bafite kuri ubu niyo wenda yatazama